U nong thau an ka BJP na South Shillong uba Sanbor Shulai hakashi tarik nailar. Ulakan tu ye ki para nong thau an bakin bot ya ka nuksa babha jong u ladaki kwa banwanra ya ka roi kapar halaki jong ki constituency. Ula therting ki tu ki bakin thok persha ya u ha ka baya de baka jing pentre kam ya ka scheme MLA ni Special Urban Work Program. Ngobha bot ya ka nuksa babha jonga ladap hikwa ya ki scheme penroi. Wan lang bat nga ladap hikwa ya ka roi kapar na ka benta ka constituency jongpi. Ladap hiyo ya ka ksiar ru, pidei ban shna ya ki surok na ka ksiar. Kata ka mensim ba u MLA udei ban dan na ka benta ka constituency jong u, ong usulay hadin ka jingalang bishar kam bat ki opisar jong ki tanat bapher. Halor ka jing pentre kam ye ki project bapher ha South Shillong constituency. Ha bapun bena bapalat shispa nyuklur tingka ki scheme kidang pentre kam ha South Shillong constituency. U MLA ka BJP ulaong. Ngalong MLA la arpos na menta bat kani ka pisa ka bashispa nyuklur tingka ki scheme la ay hapo kini ki laisnam baladab nado usnam arjar apuway hadu arjar apusa. Ula pentep bahagi ni laisnam baladab arjar apuway hadu arjar apuar arjar apuar hadu arjar apulai bat arjar apulai hadu arjar apusaw ki project ki bakot palat shispa nyuklur tingka ki ba ula yo na ka sorkar jela bat ka sorkar pedeng. Wat u MLA ubajai tu ubashusyong hajing thia kani ka scheme kan wan bat ka shiti kan poi hajing thia jong u banterwa ye ki project hapo ka scheme MLA ka balong arspa san pralak tingka man usnam Henry amtang arspa san pulai lak tingka kumbala ong menta lapun pa da we u MLA ong usulai kumta ukentu ye ki tu ki MLA ki bakan tho ya u bakan yarap ya ki patba hapo ka constituency lingba u DG bala ai habaro Henry phongut ki MLA marshi lak tingka marway batru bantri shitom banwanra ya ki project haka constituency Kidei ban bot ya kanuksa jonga batlada ki don kam jingarap kila aru banwat nanga da kabalit lang sa Delhi banwat ya ki project penroy na sorkar pedeng namar ba ka don ru katanat kaban penkre ya ki project proposal bat ki DPR klem da siu pisa laong uba shulai habat herting ya ki tu ki MLA ki ba persyang banyalam bakla ya ki patba haka constituency jongki kimla banyarap ya ki patba ngas ngongu ya ki patba ka South Shillong ki balajit yang ada ka jingit ngamju yale election da ka bapendan kam da ka pisa ha ka jing shisha ki briu hi ki punut pisa na ka benta jonga na ka plala jong bat dei na kata ka daw baka dei ka kamram jonga bantre shitom bha bat banyo ya ki scheme penroy na ka benta ka constituency jonga bat ki briu jonga ulaong nga tanga mong gaja amja ayun roy pai ba nga tanga ong ya kane lajo ti scheme gede gede ndaki department affair kane ke bayo wadu MLA ba jaitu ba chong jing tiaro kada ka order ka lawan jing tia arspa san paulak ba min petrikam nalor kata sapralak kamut lailak ya ka sports arsan po ya ka adan culture sa arsan po pa de ka adan culture ka architect scheme kamut dapi combine lang pralak kinero gidi GMA scheme ba yo ba hapo pitia jing tia kali citi la ora jing tia tapi kam dei tang lailak ka dei pralak te arspa san paulak la pralak kalong arspa san po pralak kada ka pisa ka dei ju pai ba arspa san paulak ka bak yo be hapo jing tia ta ka citi ka lawan be ben jing tia ngapar ba ngam ya kran da ki ong ta arspa san paulak ngalapan sai katu ngada pendre kam na rubai Januari kini ginang suben benalang mentagi ki ong pat kita kia beli ki atu sarong tanta sepulak beli ki atu tak arpa semulak kane ka ba arsin ka ngani atu kane reminder kane ka arpa semulak temen ta per ngaku abang pat latnya kane ka arpa semulak berpralak arpa semulak te kiap tri sito bud dengan nuksa jonga ya tri sito pepinio pa digini cis pa nyo kurur bud dengan nuksa jonga tri sito mendai pepin long konfen bercu hun dai te arpa semulak ibla su ajing tia jong emeli baiti prala tresitom ngi ban yo skini inda pot Delhi de ban yo skim kuma yo manga na state government yo skim sok pai ba kun si ka kawa gi skim bo per ka ba kwa yo lut mde tangkan de ka kur ka de chispa nyokrur nang ne lagi pakanang le Delhi ka lang bon please come and follow me if you want a developmental scheme what maranga dal fi kwa ya ka
Roy kapari ki skim ban penpu penping ha konsumsi ko. Siang isurok pura kay de sia. Kata ka spirit de bendon emeli yaki ya ka konsumsi ko ta. Pak nanti amat bari siang ba. Ni udah mengakamkan Dong ba ngisong opposition ngem la menteri, ngamlong minister ngem la menteri. Ngamun siang julong minister, ngalong MDC tantem ngam julong minister diskursi ngalong isong opposition. Abang atrai ngajob si job. Kacau jing trai ke bicara pai bau job. Tengah rong abun julong minister. Ha. Te haba bicara stop pai bau skim giwan nang ngajob si job. Te pinong pemerintah bemla wara skim wara ayu ngala wara skim bergibun gila haba bicara stop gibun gila haba pila wara skim. Lecce dali rupiah skim. Lecce ne rupiah skim pinong ba dona opposition mla ben ra skim. Mur kanong arais. Kanong ka personal performance that you have to work hard. Bun ki department iba dan pide ben work hard sinagi DPR request ko ba kung mga tray mga tinga ngaru nga ay ganang kunuksa da kabang kerpat lang yuwi ka meliru la de kwa ya ganong ki jingtip kumno ban move scheme gini tay kayin jo ka pagapli naman ta bro perlo ka beli arso tawan yes log ngani alam mi ki daliru ngan yalam ki yakini ki agency jongi ke baju prepare ka DPR na kaliang jong party BJP jongi ki pele klem da siu siniaro yangi para BJP ruan peniharapan penkeren peniu mulai nga ka gampe ka kebala peniharapan tengah nga ngi ka kumbong ngai ho nga ngami kmat jong ka 19 South Chilong Conference legit yang ada ki pajba jong ka 19 South Chilong Conference kumu member juga Meghalaya Legislative Assembly udukhat juga Meghalaya Legislative Assembly kamur ka ba ngan yarap tang ibrio jong konsensi hanga hang no bun benabar konsensi habo wan tang bun ngangade wemeli jong Meghalaya kibala ingam jupli tri ngapen yarap de kapan ngim bo perse ka bulu blei udang bu yang ada hadang sela perse that is spirit nganga kayin yo arto kunta saki nyo nga pla in brok ore gari kasi janjara garu wana not east wayawan sanga kabangala nga yeli lang penirap that spirit should be there.